again for having made it. Amakuru go kusinga bigezo akampora gamushangira resident za director w'ishomereri Joseline Kurugendo owamuheriro mukishoma bonyuma ya nyene Elizabeth tumusime kurema kumushomesa abiro mweji witu emyaka kuruga mu P1 okwiko mu P7 okumu identifyinga nyina niwe yayizali kurondo buyambi ali kunyereka ngo abana bamulemire nagulira ari kutekereza ngushana ayita abana na waye yiti so cyankwataho munonga kureba umwana nyina ari kugamba kweyita abo kugira ngo akabati niba wo kureberera abana imbera zimugumire nashara nko kugira ngo ntware family yona y'abana bashatu akampora yatoreho ko byo kushoma byabire bitanguhi beto kwahwerirwemo no kugira ngo kundi kwehurira ninyahurira je gutiya kubanga nsingwire kandi ninsima na mukama ondabizemu akabasika kunsingura nkakora aggregate 5 kandi ninsima director nsima na head teacher nsima na batchazi ahabwe bigambe bibangambire na buhabuzo bubampire Jojarnitwe orukwembera ishomereri nagira ngo akampora bire na yitwaza kurungi kandi iki nicyo kitumere yakora kurungi cyane yakora gimunga abanye mucemerungi abanahurira akumwana ukunama kandi kutwaza mpora so abenabuza mu class yahita yitegereza kandi arafayo no mukama karabe yankwasize n'amazire ninza kuja nyamba family yitu nanahirigwa nabire nko mugiga nyambe n'abatine efuzi nanyumbwe ebi mukama yankorire nanyinjija kubikorera abandi ahishomerera hashitamira be 18 kandi 15 bizoro mu idara yo kubanza rero bashatu bizoro mu idara rya kabiri aharakabari Universal Nasaran Primary School Brandon Amanya no mwahabeje bembire no bonero buna kandogu nefuzi ogu no biyabe yafiriwe nyina tarabasize kurekeraho kurwanira cyabire na ronda n'ikintu cyo muhendo kandi n'ikintu ekitwatarateka ku nkufu kusabwa ruhanga no kugira ngo nembabaze nahituraruga nahitura kuza n'ubundi nabo ngarika nsima n'abatshaze banje maze kunda bakatu encouraginga bakatugariza amana utubetwaremwa entano se yabaho twagigitura umukugiriye no mwako gwawire twatinina kuka twatumaze no wa manana sima munonga ruhanga gwo kutwasa umurundo ogu kureba tugizire mu yananyi tugizire mu yanibiri munonga bashomesa nabwo mu muhango bakozire bakwatanise n'abaziri kureba ngo bashomisije abana wera ni impuranye no kushimirwa kwangwa munonga twazo mu district ya Shema abembezo b'amashomero mu district eji nibashaka baturo kurekeraho umuze go kunyoma amashomero gabo n'abashome ngo tugine muramwa byo nabagambiro bw'amashomero gatargamwe na gamwe gabiri ngaja kuzebigizo bya PRE ndakubatera umuranga kuruga hati mbwe nuko hari ishomero rungi kandi rukushomesa rukombe ko mwana kuruga harevo kuzahandijo n'amashomero ga government nani mbashaba mukabazira baryokwe mu Chamanya government schools ziyonze tukora ayishomero ya Rwabutura Primary School mu amashomero gabo n'abashoma gasingere abazire basimira mu rumogozi rw'abashomesa yenda kusima timu yone rya head teacher na timu ye abashomesa abazire obuchiko bw'ishomero abeji basima ruhangamwe n'abashomesa babo abo kubayamba kusinga ibigezo ebi nkozere points mwenda kandi sindetire ninkora points mwenda kosa tinjire batyazi banje bagarka banshomesa je munonga nyire points mukaga ekindetire nakora points naman gabatyazi banje gwantiremo bashomise munonga bareka buri kimwe kibabe binekora banshomese ayishomere ryabo n'abashome ryangana junior school abeji nabo basima ruhanga abo kubayamba kwika kurungi barukuyayobonero burungi na za first grade mfunde itano kandi na munonga nyenda kwebaza ruhanga headmaster w'ishomero yangana junior school Steven Byarugaba yagira ngo batungira abana nkagana mukago mu grade yo kubanza hamwe n'abana n'abanabizira mu grade ya kabiri aggregate mukaga kandi nsima ruhanga munonga abo kuba atubasibyona hira bazira manya mukanye ndakwagambira ngo bashobora UP schools ngakoreje birebi
no kusinga ga private. Gashakwa Job Namanya hamwe na Abraham Muganzi.